Blay Pibaro Shakatup Khubor Jungi Gadon Bosco Media Network. Kimat Bokong San Mentakas Ngi Kilong. Day ka 6 schedule kabanyadai karib kajat pendriu Arden Embasayamot. Ka khandai lat kadi ka ktem ki kam sniu baharukom Adalbert Nongrum. Pinkut no kajungi ki shatngan kinoi kai ka Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association but in Kankar dep ki bang habaro kari India ha ka kat santarik bat kan riveri ulber arajar apwe. Mintangin page ki Khubor bakambanya. Hakabaya day berkajing bumyo tulop kinong tere ka GHEDC umintri rangba ka Jylla konrat ki sangma ulapin syai ka yengdor bar thawan minta kasni bakajing mi pisan ka council ka day tang iway point ar klur kat bakajing penlut la ka benta ka tulop ikinong tere ka long kumba saw klur tam ulay thu house nem arajar khat ar kajing don kinong tere ka long tang khat lai spa ngut house nem arajar khat way kajing don kinong tere ka long khat saw spa ngut aa henry hapadeng kis nem arajar khat lai Arajar Katsan, la thung kam ye ki nyos pa aphongut kinong tre thamai hakani council, but ka jingbun jang kinong tre kala kiukin san shaka Arajar shispa mutam, nakani kadaw ka jinglut ban siu tulop ru kala kiu na iway point lai klur shaka lai point pra klur tingka. Ulapan pau shushu baka jingdon jang kita ki nyos pa aphongut kinong tre ru kalong kabam shai satya laki don nikim don shisha. Roll calls were made. They started checking whether these employees are there or not. And let me inform you, sir, that the number of employees which was increased from 1,400 to 2,300 went down to 1,670. Almost 700 employees again were removed because they were ghost employees. Some of them were not even in the payroll. And today, 700 less numbers are there. And this kind of computerization process today has helped us to reduce the overall burden of salaries that has been there. UMLA ka khnam uba Adalbert Nongrum ulapin pau shaka sarkar Meghalaya halor ka jing sniu ka bedon ha khandai lat ba kalong ka wei ni ka jaka khayimet ba ulong ru ba ka kampen sniu ye ka jing imjung ki samla bat kan penjuru ye ka jing pang HIV AIDS ka Jylla ba ulong ru yo Home Minister balada kam de ka jaka khayimet unlet ban pet ye ka khandai lat na du ka por shipo shaning bat ban pet ban yo I dala ki jong ki khaman. He clarified on this August house that it was known to him that it was a pick-up for passenger, not for pick-up for sex worker. But that area fall in my constituency. If you really mean business, spare your precious time from 10 o'clock with me. We'll take a room, and we'll see how true it is. This is a serious matter, please. Don't make funny. Don't wait till touch your knee, then to realize the fact. So I just want to get a clarification from the Honorable Minister, whether he's ready to spare his time. We'll take a round and we'll see the fact. Kakenhun yada ya lakari hapo kajing ya lamjong ba Arden Miller basayamot hakasngi ba lamjong katayo kalas dangi kajing ya lapai ba kabening kong ya hakajaka pengen kali hamatran banpit smokho lagi thong bat kinong rem tere kam jong kaseng nang ni shakman habakren hakate kajing ya lam ba Arden Miller basayamot ulong bahadu menta umpat don satya ki an ki bapaka ki bala banyadai kajat penriu ula kedawru bawat ka district council lani ka 6 schedule kimpat la satya ban ai kajing ya Ini ban seluruh syai bahadu menta kampadan gedung-gedung an kebanyadan ini kesik syudul kampatlah banyadan ini ko kipat tak baik hidup bahadi nama yo ialah kejong di Jylla kelabi ke Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kali kata ke penek ya ke kendor ke syap ke district council Lani kata ke sekshidu kaba don ke persyang ban pensutu Hadin arta yo kinti kinong hikai ki baha apo ka shatri jong ka Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association kilarai ban sangye no ikajing sha thangan ka balasdang arta yo minshwa Habaya kren bekilat pathai Khubor acting president ka Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association uba berbor riang tem ulai thu bakin ai pore ka sarkar arta yo ban khot sha kami chingya kren da ka bakarmen baka sarkar kanung wengkam yeki naga kam nong hikai school bat bakan kajingya kren
kren kalong kabasi so. Kalapan sngau changi bakandon biang kajing ya keren da kaba anjit ya kinong mikmat nakaliang jongi bat nakaliang jong sarkar bakan longkum ka join meeting bani penbaik ya ki kita ki bangi dawa te nakaliang jongi ka sion kalong ba ngi bu por ya sarkar ba kumno ra dai ben pendap ko artio ba hadin kani artio kan penmi ya ka result ka ba komen bat ka ba penhun ya ka ya ki no yikai ki badon hapo ka Meghalaya Government LP School Contractual Teacher Association. Hindi kasngi nakaliang ka Meghalaya State Commission for Women harungkat ka jingatri lang bat ka National Commission for Women New Delhi kalapalong ya ka program ban kan mau kerpang ya kasngi jong ki kenthay hakaling ka perthai kapang padeng jong kani kasngi bakarpang kalong ki rangba na kabenta ki kenthay ya kani ka program lapalong ha Susutham Auditorium. Hakani kasngi lai don lang ka Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ikong Isawanda lalu uba toki bla IAS uvivek im MPS bat kiwe hakajing kren jo Deputy Commissioner ilakan tu ya kajing tre lang ki shinrang banwan ra ya kajing shong shingan ki kinthei hakajalla ilakren halor kajing shong kha khna ki jingta ya kurkom perkhat perdan ya kamet pat kajing snow Lapan Shongkun ya kini program da kajing sha tenrai na kaliang ka Women Social Welfare Organization Nongston West Khasi Hills. Hakani kasngi la don ru ka panel discussion lani kajing tai hapiding kiriu shempang balajit na kiliang baper banyatai halor kijing kijing shem bekikin thai ki hapan ya lingba. Whose is the responsibility? Mana banda clear yang kata safety yang kata jinsi shrine jadi kena pay. Orang yang orang syokok ni yang dia cuba beri what really should survive. Hindi lagi orang Ngin dia ni wan syakmat ni ngin tensinya ni kenapa penyum dalam jenis ini kalau ini syakmat penyum dalam jenis ini penyum dalam jenis ini penyum dalam kudu pek batak ini seperti kas imsat kali kariang skim aku konsep juga klaim kas imsat omdan skim klaim kalam dosa omdan aku cai bendu juga di mana bolong try yang kata kali kasat atemrai de usim for the imsat ulungdo for the lungdosa ki tenen konsep jok man for women hagi por bala lino kaskama Hakash Pauterik mentau benai Arjar Arpway kinong tre jong ki bank jong ki public sector ki lapelong da kajing ki hapalau jong State Bank of India Shillong ban persha e kajing temu jong Government of India ban IT no e ki bank pat ba ban penyat no de ki riu shimet Habakren bekilat pathai Khubor Na Ka Jylla Organizing Secretary jong ko All India Bank Officers Confederation uba Davis Lingdo ulai thu bahaka khat santarik bat khat riu tarik mentau benai Arjar Arpway kin pelong ye kajing khangkhar dep iki bank baro hakari India bat ulakar patru iki pat ba bani shimenta lani bani snok ti lang bat ki hakani kajing ki jongki namar kani kajing thmu jong ka sarkar India ban IT no ye ki bank pat ba shakiri shimet kan kta shibon ye ki pat ba ki bayo jing mentoi ki baharu kom nagini ki bank sarkar kani kajing ki jongi hapok lama jong ka United Foreign of Bank Union kalong mengin ya persya kani kajing thmu jong ka sarkar bahkan privatize kini ki public sector bank. Sarkar ka temu ban kelap try shimet di kini ki bank sarkar. Tingi ngismo ba kani ka jing temu jong ka sarkar kan tabha yu pajba profit. Boleh bahadu menta nadu inong konong hakin konong do ki bank ki badai ki bank sarkar. Yu pajba nadu nasor hadu ginong konong ki mengi ba syakri. Ubriu bawan bu pisa san spa tengah sebenarnya ni, si spa tengah sebenarnya orang ini sim. Henry lada ka bank kala privatize. Kini ki pajba kini sih. Ni ai rami nadu baduk hadu gur spa.
ki brio ki basyo kamai da ka babu dukan ha road serok ini ki street vendor haba maki ki don kam pisa seng la da ka dei tam sanajar spojar ni ai dei nangi bagi bun ki brio ki yo ai ta ijing kershan bukin yo ban seng kam la jong Bak da kitu ki Khubor ngila poi syakabukut tat haduk bengine syembiang keblai shibon.